Kanyang laki din! Bangos! Gumatang kayo ni Bangos! Bangos! Tilapia! Matanggaw ni Tilapia! Pigsaan mo nagpukaw lakay! Sika lang mo ti makangkang nagitipukaw mo! Matingarap ti karabukog ko bakit? Di makapukaw. Pigsaan! Tapno dito ti paggatangan dagiti tao! Bangos! Ay gumatang kayo ni Bangos! Aso? Hindi mo manang Clarita na dyan. Nay, nasungag pa isang. Apay, papanan na nga ta? Nay. Napan mo ti jay sa bali apisto. Nay, apay nga eh. Amo na mo't ngaglakla ko ta dito eh. Nay, magkatang iti bangos kan tilapia jay sa bali apisto. Anya mo't ni manang. Apay nga iti sa bali ti paggatangan na nga eh. Ay, aguray ka ah, takasaritak man. Oh, ipukaw mo ti panaglakom iti bangus ah. Bangos, yung tilapia. Hindi kayong gumatang. Ay, pigpigsaam! Kita man, sa balin ti napanaggatangan ni Manang Clarita. Ay, nasakit nga ron ti karabukog kong agpukaw. Bangos! Tilapia! Manang Clarita! Manang! Oh, ason, apay. Anya kamutan. Apay nga ijay pa'y sa bali a pwesto tinaggatangam. Amumat nga aglakla ko kami dito'y kanilakay ko. Linabsampay mati pwesto na eh. Kita man ti mata dagi talakuyo, naglalabaga. Puro nalaas dagi talakuyo. Anya mutan. Nalaas aya kat kaidil-deliver dalaang mat kadagitoy. Kita ane, Oh, nagmayat ti asangga. Nabnabyang pa'y dagiti daduma. Oh, agkukulag dit pa'y dagiti tilapia. Gan maysa, jak kayat ti agsida itinalaas. Tamom, Ay, jak pa amaw. naipromote akon. Supervisor akon, ijay kumpanyami. Naglugan kan bakit? Agawitan. Ay nalakay, saan kon abagay ti aglogan iti motor ita, ta supervisor akon. Nay, kanyang iti bagay mo pagluganan. Siyempre, kutsi mo ta. Ay kat mga lata iti kutsi, ano kayat mo? Supervisor iti dakkel a kumpanya. Aglugan laang iti motor. Ay ba na niya? Madi akitaan bakit? Sige, inton bigat. Intamang kita iti kutsi agatangan ta. Medyo nagatul to karabukog ko bakit? Jay sama ngaming kapupukaw ko iti Pangos! Tilapia! Ay, kat saan kan nga agpukaw Tagidul-dulin tan ka dagiti lakot Awanin ti taong aggatang. Ay, kahit anya timbaga ni manang mo itay, nagsarita kayo. Unay nang agkay. Naipromote ka no. Isang ti supervisor iti kumpanyada. Ay na, nagmayatay. Kaya nasa wine, di makal mo ti sweldonan. Katuan iso siguro asabali tinaggatangan na. Takayat na jay nangina. Kahit di ka umapal kan ni manang mo. Nag-squee lang aming. Sana kasking ka, nakiasawa ka adagos. Inaram na ang magayam. Nakalpasak mo't kumaa, no di inaram. Ay, nagswerte ni manang mo. Sa bali mo tinaggatangan na itay. Nalaos ka no, dagiti lakot Anya, nalais nga. Saan mo ta? Naipromote laang. Sa bali mo't tan, tinaggatangan na. Ay, ibagak to na ito, ikan ni nanang. Lakay, dumagas ta ijay ayan ni nanang. Anya? Kuna, dumagas ta ijay balay ni nanang. Rapiin. Lut punta pa, di ginatang ta si daan. Kat mabita lang, ipadamag kula ang kankwan at ipan nakapromote ko. Hay, naglaingan to'y anak ko. Manuatawan mo pa'y lang ije kumpanya, agam na promote ka na dagos. Wan nga rod nanang. Akat, mano nga yan tiswil daw. Ay, kat na triple matin, ananang. Ay, congrats anak ko. Nagmayatan na denggan. Day tala ang ti umay ko ibagakin ka nanang. Iso adim magasak.
O sige tanay, urayan nak nila kay ko ijerwar. Clarita, anak ko. Apay, nanang. Ikan naktumot nga ron, iti paggatang ko iti agas ko Ay, sus, jak pa'y nauawat di sweldok. Daw-dawatan na ko, nanang. Nanang! Woo! Nanang! Nanang! Adak, dito'y kusina. Nanang! Payakas dyan ni Manang Clarita. Apay manan aya. Sa bali mo't tan tinaggatangan na iti bangus kan tilapia. Iti mo't tan bangir a pwesto. Sa paisaan nga agpatawar day jay. Ijay akin igid a pwisto, tidakdakamatam. Nanang! Napintas ka nalinis nga men, jay pwisto ijay. Adatawa na asarmeng. Anya? Ka nadamag mo ka din, ana i-promote ni manang mo ka supervisor. Gagangay, abiro ka namat aji na pintas ka nalinis a paggatangan. Supervisor nga ron. Ay ko, isua. Saan mo ka din nga apalan ni manang mo? Apalak ayamot. Mas daawak lang Tas sa balikit din tinaggatangan na. Saan ka kadi amaragsakan a supervisoran ni manang mo? Siyempre, ay ko, maragsakan na ka. Sige, mapan kami nga rudang kanila kay ko. Taaglako kami manan. Ay wan gayam nanang. Manuday to, anak ko. Sangaribo nanang. Igatang mo iti agas, kan dagiti kayat mo akana. Nagsaya atan to, anak ko. Saan amang liway amang tadkanyak iti kwarta? Mala, mapan kayo nga rudan. Uy, nagmayatan nga imaneho na ito'y baro alugan tabakay. Unlakan, saan ang nataltag unay no adda ba to ang madalanam? Ilabas tayo iti babalay kadag iti kakabagyan tayo. Kusinaan tayo da. Tap no makita da nga da barbaro alugan ta. Una, ay nga, lakay, mahulugan ta nga taday tilugan iti binulan. Paikit din asan ka nagdakkel ti swildom. Sa bagay mo't di Kinunam asaan ang maibagay iti supervisor akasken ka ngaglugan iti karag-karag ang motor. Oh, Siyempre ay, lakay, agbusina ka. apay mo. Balay ti kasinsin ko day tumalabsan ta. Uy no. Ay, no. Nagtiksa. Uray dala ti malyaw. Ay, santang agpukaw, adumo latagaan, ti gumatang no kasto yung aldaw ti palingkay bakay. Malako ta amin dagito'y lako ta nga road lakay. Ay, wen mo ta bakay. Kaawit ta adagaws. Makabuyak mo ta ni titibay. Anak ka nga to, tisaka na bakay. Ay katuan makainanatamot Ay agbuya tayo kadagiti ubing iti pelikula. Anya nga ti pangrabyan tayo, bakay. Agluto kan tulatan iti pinakbet. Gusto day jayo. Sa bagay, paborito dagiti ubeng tinatay. When maya ti simple laeng apanagbiag lakay. Dakkel gaya mo talaga ti sweldo ti supervisor Ay, talaga adakkel alakay. Ay, bakay. Kaso sweldo. Mang restaurant ta mamay. Ay, katuan sa dino ti kayat mo. Ija man met fine dining ako nada. Kat ijay nga ron ati papananta. Tapadasan taman mo't ti mangan ijay. Nagmayat ka ti supervisor ti bisis nan. Ay, wow! Agpadpada ti kulor day tabagan sapatos mo, madam. Apay, itakadila ang amakitam dagita. Kasano super duper bongga ka itan. Hindi nagbalin ka as supervisor. Ay, kat siyempre mo't kababain no day tinalakala ang abadbado ti susuot ko. Ay na, abak mo pa ti direktora nagsimple. Ken nalalakala ang ti badbado na. Ay nasa bali kayat ko, daytay saan abasta-basta. Ay nasa bali man ang ti kwintas mo Diamantin samet. Oy, nginginaan daytoy a diamante. Ay na, di ka na talaga ma-rich. Mala, pumanaw kan ditoy. Tamapana kon dita office ko. Makapaapay.
Branded amin agamit na. Uray saan taan na ipaibos dagiti lakot ha. Dumagas talat ta di tabalay dananang. Tamapan ko bisitaan. Kan ikan iti kwarta na. Kit una. Apay, di mo ikatisida na bangaws. Nauma ka noon. Iso nga ingatanga kon iti karnit manok. Sardeng kon dahito tricycle, iti batog ti balay dananang mo. Umunakan, tas umarunwak tao. Nanang, umay mi idagas daytoy si daan a karnit ti manok. Ay na, agyaman ak, balasan ko. Kunak no agsidak manan iti bugong kan mantika ita. Ni manang Clarita ay, pimasyar ka de. Dayday mo takabsat mo. Manipod na i-promote iti nangat nga to a posisyon. Saan mo tingaw umay dito balay? Busy siguro Kasta nga men no maipromote ka. Manayunan dagiti responsibilidad mo. Kastaya. Kadno triple ka no kat tiswildo na. Ay, wala nanang. Kat, inikan na ka iti kwarta. Urayak nga raw. Taimbag lang nga igatang ko iti agas ko. Ay, di mon urayan. Ikan kalaangan iti paggatang mo, nanang. Dayta. Umanay mat siguro daytan. Ay, sangari bumanan. Ay na, agyaman ak balasan ko. Awan ti kwarta me, akas ka ni manang Clarita. Hanggang saan da kay abay-bayan nanang? Dayta nga mintibilin day di tatang, sakbay anatay. Amumat ni manang Clarita dayta. Binilin da kami ni tatang, asaan da ka abay-bayan. Ala, bay amo ni manang mo. Umay to siguro. Takastay ko nam, busy iti trabaho na. Anya man hindi ta, ginatang mo. Alahas, lakay, agpapares. Aritos, kwentas, kan bracelet. Gatang kalagatang kadagita. Kada pa'y maalahas mo at di mo usarin ang nakadulin laag. Anya ngay laangan di magadagiti office mate ko. No iso nga iso ti usarak maalahas. Iso ti papanan amin aswildom na kita gatangan mga alahas. Kas kada padpadaw, pag kat may duldulin mo't lay di balay. Ne, apay nga insardang mo tilugan, lakay. Awan, sama gasolina nan. Diyak mo nadlawan na ibusan kaya may. Ay. Oh, day tangay agasolinaan. Agpagasolina ta. Ayan ti paggasolina. Awan kwartam? Ay na, sikat edda kwarta na. Driver na laang. Ha? Awan mo't kwarta? JETM mo na. Yung ka mangirwar. Ay, sige. Ingkan mangirwar. Ay, nakimos ti karga ti ATM mo. Apay anay, boss. Di mo damagan kanya. Damagam di tabagim. Oy, supervisora. Di nakpagsawan iti kasta. Irespeto na. Kaya lagi pa namin ti kwartam ngay. Diyak nga rod amaw. Dagita suot mo abag. Alahas. Day ta kina social mo tinakaibusan ti kwartam. Kasano nga di paghulog ta dito ilugan iti binulan. Ay, wanan niya. Awanin. Alaen dan day tulugan no di ta mahulugan. Agsubli ka nga aglugan iti karag-karag nga aglati amo taw. Lakay! Umay ka man dito Apay aya. Ay, ni manang Clarita. Nakapost mo dito yung Facebook. Saan ka nung agbaybayad dito utang na? Ay, sos. Nagutang iti online. Ay, win nga rod. Apay ang nagutang kat nagdakkel mat ti sweldo na. Ado nga minti baybayadan da. Apay, umaya makitkita. Nag-ipupos ng agkakangina at gatangin na. Makit-kita ka. Aglalay kak mat akanayon. Ipang pangananda, nagningi na restaurant ka dagiti anak na. Nakapos amin. Para lay kak mat ka dagiti ipopos na. Ito nakamotor asin bartang dito sa sangwanan ti balay. Kita man no asino? Ni Manong mo, kini Manang Clarita. Na, apay ngay, anak ka motor dalaangan. Ayan ngay, Jacochida. Apay manang, kasla ka kaasimot tan tilangam. Ipalawag mo king kuana, ti inararamid mo.
Kung imado ti utang ko ading ko. Mauray dakla ipopost ng ije Facebook. Ay, iso dyan nakitak anak ka post? Wan, gaputan na nga ton ti posisyon ko. Ginatang ko amin na kayat ko. Alahas, badbado. Ay na, nagngingina. Nangala kami pa itikot siya. Ay, anya laki din na ya. Ay namanang, da kami kanila kay ko, awan ti utang mi. Da kami, simple laeng ti panagbiag mi. Ading ko, pautangan nakman iti pagbayad ko kadagiti daddo mga utang ko. Kasapulan ang mabayadak dagijay. Tanay, kababain no ipost daw. Anya lakit din day ta nagbanagan ti biyag mo, Clarita. Ay, wan nga rod na nang... Kita man, manipod idi na i-promote ka. Saan kan adim magdagas dito'y balay? Imbag ni ading mo nga ason. Takanayon adumagas. Kan ikanak pa iti sidaag kan kwarta. Pasensya kayo nanang. Kasadom nga rod ang mabayadan na kita utang mo ita. Tulungan nak ni Ason. Ngimado ti posisyon mo. Ngam imado mo ti utang mo. Ta imado mo ti pakagasgasto sam asaan mo ka importante. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Uy, agasam nga'y, Tata Alfonso. Balitok sama dita kwentas mo. Ay, Kat. Uwen, ay siya. Bak na nga. Iso abalitok na kwintas ka. Ay, sana all, baknang. Pasig nga kakangina, dagiti usar mo, Tata Alfonso. Uwen, ay siya. Bak na nga karod. Di pasig nga kakangina ti usar ka. Nagganasan abiyag, Tata? Ay, uwen kaya. Ada asawa maon ay siya. Ay, awan pa'y, Tata. Ay, no kayat mo. Asawain kan. Balo akmatin itinatay. Anya? Ay, sana mabalin, Tata Alfonso. Tsak pa'y kaya ti mag-iasawa. Adaw ti kwarta. Saan kan to nga agrigat iti denak? Ay, manjak. Ala, ang panunot ka na imbag ay siya. Ngem dayto iti laglagip bak nangak ket mabalin muntaw apagpunganan dagiti kwarta. Anya? Day, umanag na kamot dito'y paraangan, Alfonso. Kaslad da sapsapulam. Kayat mo ti kwarta ipang? Ay, kayat ko Apay, mangtid ka iti kwarta. Numayat kay ti kayat ko. Anya ti kayat mo Asawain ka, kayat mo? Anya, ay nagloko ka, Alfonso. Nabiit pa'y anatay ti asawa. Asawaan nakadagosan. Anya kumatidakis na. Ay agpanunot kan ta asawain kan ipang. Ay manjak. Gindidi ka pailaang ipang. Agyaman ka ata kayat kang asawaan niya ure nagpangit ka. Anya? Saan ka matanapintas ngam kayat kalaang asawaan? Ure saan tanyag kasariti simbaan? Agden natalatan. Ay bagtay. Ay, sana ka bagtit ipang. Adaw ti kwartak. Bak nangak tamay sa doktor ti anak ka. Anya kumangay no baknang ka. Nagdagkal ti sweldo diyan ako a doktor di Amerika. Mansyon pa iti balay na. Anya? Sa nga pulo ti lugan na. Kan adan sapay helikopter nan. Anya? Agayem da pa'y jay presidente ti Amerika Anya? Wen, ipang. Iso nga adaw ti kwartak. At daamin ng kanyak. Asawa langan ti awan. Tidak kayat na ti awanan baen din daw kaanakan. Pag nangak, Mike. Ay, mangsapol kayo manan iti sa baling armonyo Ay, nagrigat ti agaram. Isoda ko mati umay iji balay ko tabak nangak kat ngerod. Anya? With now, mangipaskilak langan iti wanted wife. Ibagak ang kasapulan na iti babae iji balay ko a mansyon. Anya?
Nagdakkel di balay ka. Mansyon na talaga. Nagado pa iti magmagan. Isong awanin ti sapulen pa dagiti babae kanya. Ha? At dapay lugan ka. Nagpipinta sa lugan. At dapay aircon di balay ka. Angkal. Ay, at kwartam ni din daw. Adamag, Angkal. Manaw. Ay, duwa gasot lang taday ti bulsak, Angkal. Ay, ikan kay ti kwartam tanay. Nadagsin launa yun ti bulsak. Anya? Kisayak ti kwarta kiti bulsak tanay. Aglaplapusanan si ka. Ni, papanam Tata Alfonso. Nakapurma ka man. Ay, awan pa panakising. Napintas nga mintibado kan pantalon ko. Iso anak ko nam anak ka porpormaak. Ha? Branded pa dagita ah. Amam no mano ti balor da ito ibadaw. Mano, Tata Alfonso? 5,000. Anya, nagninamot tanday tabado. Amam no sagmamano da ito pantalon ko. Manong ay tata. 10,000. Ay, una yan. Nagninan. Ah, baknaga. Garot iseng. Ay, un kayam. Agsapsapo lang iti asawaat. Ha? Kaya't mau tasikan ti asawaat iseng. Anya? Ay, adan boyfriend ko, tata. Ay, makisinakan kinkuan na tadatantag dun na kasagasawa. Ay, dak kayat tila kayo. Ay, uwin lang kayang agpeso nga madumat ti kwarta. Manyak. Mangsapol kayo laangan iti sabali nga asawaan nyo, tata. Ay, mabit lang ha, aham. Anyat kakautom di tabulsam, Tata Alfonso. Oh, kwarta. Anya? Oh, at iti siya nga ribo iseng, ingkag merienda. Anya? Ipadawat mo kanyak day ta sa ngaribo, tata? Wen, at ito'y pa itili magasot, Ha? Ninayunang pa'y itili magasot? Wen, 1,500 amin day ta iseng. Ingkag merienda, agpanunot ka, no kaya't munti makiasawa kanyak, Nagbig sa ti signal ti bagyo. Grabe! Ha? Apay ana ibagam anapig sa ti signal ti bagyo. Kat saan mo ta nagbagyo? Signal number 5 pa'y Anya? Awan mat napasamak a bagyo Hindi mo maawatan ti bagbagak aysa. Anya nga minti kayat mga ibaga ising. Ni Tata Alfonso kayat nakano nga asawaan. Anya? Agpada tagayam akayat na nga asawaan? Aming samutin a babae dito lugar tayo. Kat pangibagaan na akayat na nga asawaan. Nagpangas day di ala kaya. Kanayon na nga ibaga abak nang. Un nga rod aysa. Agasam, taikanak pa yan iti 1.5 apag meriendak laang. No kasta, di mo inawat. Ha? Ay, ko Ay, good. Inawat kulat kan ata sayang mat je 1.5. Inaawat mo matlagayam. Agpada ta nga inikan na iti kwarta. Ha? Sayang agpaiso, no di mo awatan ti kwarta nga ititid na. Damag ko nga agsapsapol kakano iti asawaan, Tata Alfonso. Ay, wen baraw, baknangak, iso ka sa pulag ti asawa. Anya? Makitam day ti rilaw. Uwan, Tata. Nginginain day ti arilaw. Sa nga gasot aribaw ti bayad na day tayo. Anya? Wen! Makikitam pa day ti sing-singkaw. Uwan, Tata. Balitok day tayo, nagngina. Agasam ngay, Tata. Ay kwa, isa pulan nagmankid di ti asawaak baraw. Napintas, wano katamtaman ti pintas na. Konforme, basta babae. Uray pangit, kayat mo? Ay, saan mo't unay apangit, baraw? Ito, kasla karupropan ni Sharon Cuneta ng artista. Anya? Kat no napintas ni Sharon Cuneta. Basta, makamukan. No adda makitam, ibagam ama pa ni Jibalay ka, Ha? Jay babae pa yan, timapan ije balay mo, Tata. Imbis ko si katimapan agaram ije balay ti babae. Ay, makabanog day tang ibagbagam. Papanam lang nga ni Jibalay ka. Sakton ti makambaw. Nay, naragrag jay sa ngaribo, Alfonso. Ay, unyag pa isa. Apay adi kapidutan ngay. Ay, narugitin. Kukuha mo. Anya? Wen, kukuha mo. Narugitan day ta, iso adya kong pidutan. Sigurado ka, Alfonso? Sure, Ipang. Alahay mo, tayo bulsa mo. Jakon pagan ano day ta, kwarta. Iyo.
Ay, agyaman na. Piduti nga rudain. Mala, agpanunod kan ipang. No kayat mo, iyawid ka itan iji balay ka. Anya. Oh, kas makita man. Kas lawan kanyak ti 1,000 a pisos. Ipadpadawat ko laan. Pispisagag pa ano daduma. Ay, anya lakit din ni Alfonso. Imbagak lang arudan asaan akon amaki asawa. Angam, natayan day di asawam. Katkatay na laeng, Alfonso. Saan pa'y ngarod anadanon ti pasyam na? No, di mo kaya't ti makiasawa kanyak. Kasto'y laeng ang taramidan ta. Anya. Iyasidig mo tilapayag mo tayara sa askaw, ipang. Sige. Ay, bastaws! Anay ko. Apa nagkatos ka ngay, ipang? Ha! Gunggunam! Sa bali mo ngamin ti bagbagam, daytoy pa'y ti danog. Anay, dinakdan ugan. Ipang, anay. Ay, bastos ka alaklakayan! Ay, sinong nangyari? Ay, anong nangyari sa rupa mo, Uncle? Ay, buksingiro mat gayam ni Ipang. Anya? Iso tinang danog di tamatam, Uncle? Nakaw, nagdakkel ti Black Eye na. Kasla mo ubot ti kaldero ti kadakkel na. Eh, nagsakit ti danog na. Anyang iminti di na nagustuhan ngay naramid mo, Uncle? Timbagak laeng mat, Anyang, Uncle? irasas ko langan din daw. Mala. Ato'y tilapay ikaw. Yasidig ikaw. Anya? Kasta ti imbagam kan kuan, Uncle? Ay, uwing barok. Sigurado ang madangran na ka no kasta ti bagbagam. Gubat mo ti kaya't mo mapasamak. Nay, anya teraramidom dito arubayan ti mansyon ko, barok. Ako At dalaw uray ka tao, tata. Anda ka din na sa pulam a babaeng asawaag, barok. Awan pa'y matata. Wow, agasam nga'y. Apay, barok, anya tinakitam? Kwartamat gayam na tapat-pat-patam, Tata Alfonso. Ay, wen, barok. 50,000 pesos sa amin dito. Pangipanam nga'y, tata. Ay, awan. Ikigamaklaan tanay, nadagsin ng tibulsak. Anya? Bak na nga rod, barok. Adaw ti kwartak. Manumot na dito 50,000 ngay. Ibas basurak laeng no ko Ay, dumawatak man nga ron iti kwartam, Tata Alfonso. Ay, mabit lang antaw, 2,000 pesos amin dito. Inkag merienda. Ay, naggana sa'in. 2,000 ka naman. Ang bala, mapankan. Katangam, tikay kayat mau, baraw. Oh, anya ngay ay siya. Nakapanunot kan? Asawain kan? Ay, Jack pa'y kaya ti makiasawa, tata. Oh, apa di mo kayat at pagid-idak laing ti 1,000 a pesos. Di kan to agrigat kanyak, ay siya. Ay na, signal number 5 talaga. Kanya't ibagbagam ay siya. Ay, awan, Tata Alfonso. Bueno, ninanang mo lang ang ti asawaag ay siya. Anya? Ay, si bibiyag pa'y laang ni tatang ko. Ay, kunak no natayin ni tatang mo. Sika talaga, Tata Alfonso. Sumapol ka langan iti sa baling asawaan. Ay, manaw ti kayat mo ayatap no mayat kan niya asawaag. Ibagam no manaw. Ala, dugulit ni Tata Alfonso. Jack nga ron kaya ti makiasawa. Ay, nagrigatin aya ti makisarita iti lakay amakas asawa. Agyaman na kata, kinuyog na ka, ginumitiarak, pero No problem, Tata Alfonso. Basta sika. nasakit lang amin tinagam ko tawan mangayat kanyak ababae kat baknangat ay. Oh, ato'y pa'y tiarak, Tata Alfonso. Inumam amin day ta, tapno at adda mapartek ka. Ay, wala barok. Karga pa'y tibaso Tata Alfonso. Ay, mabit man lang, barok. Makadlawa ko na. Anya ti madlaw mo? Itay pa nga gininom tangam di ka matla mabarpartegan. Ha? Ay, saan man, Tata Alfonso?
nabartekak meten. Nabartekak ka talaga, tata. Dede, nabartek ka matnyag pesong baraw. Nalabasan ti bartek ko, Tata Alfonso. Maulawa ka talagaan. Oh, kun samat lang dayta. Kun dit anabartek ka. Saan, Tata Alfonso? Grabe ti bartek ka. Grabe na talaga. Nandakanak iti turog. Dito ilatan sofa. Nagturugak. Grabe. Nalawag magkaya man. Nagsakit to ulog anahang over. Nagadong amin. Yaya. Nawara-wara matanti kagawag iti balay. Sos. Dalaki ti nakastrak nagtatakaw. Ay, Diyos kay, nakalukat ti silid ka. Ay, nakitain na kita alahas kin kwarta ka, ha? Ay, yawanin na kiti nagadong alahas kin kwarta. Tinakaudan. Ay. Awanan dagiti alahas ken kwarta Uncle Alfonso. Ewan din daw kaanakan. Sinirikdak na kitang tatakaw. Kasano nga yan, Uncle? Awanan ti paggatang mo iti asawam. Ewanan din daw. Ay kaya dumawat kan tumanan ka ni kasinsin a doktor. Now, ikan nakabay. Ano tikat mo asawan din daw kaanakan? Nakasarita kiti kalman ni kasinsin a doktor. Di nakakanon ikan iti kwarta. Napagpalpalastog mo laang. Anya, ay saan na mabalay? Saan? Ala, pabagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag na intay pinaulwan. Signal number 5. Ito'y drama tayo, Ang Lalaki Din. Insurat ni Isaganay Bolieser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ang Lalaki Din. Ay na, naggagat kalakit din nga agbutay landok, butog lakay. Ay, kasapulan. Ilse ba ka ito? Nay, aguyag ka pa yan. Ay, gagamay na. Anya agagangay asasawam dita. Mapukaw tumula na ito'y sakit ka. Gagangay lang mo uyag. Ay saan agagangay day tabutog? Masansanan nga aguyag ka. Ay, magasan tulatan. Ay ingka agpa-check up iti doktor. Anya ko mangit ipagbayad ko iti doktor ko nangina mo ti check up. Agbuti lando ka lang, may Ha? check up ang dalati matam kasi rinda ka ni tinagngina. Sa bagay, malagi na nakangaruda ang tanay. Kumarkaron ti uyak mau. Rabi una yan, butog lakay. Di ka pa'y maturag. Ay na, ag nervyusak Elsie bakay. Anyat pag nervyosam. Ang mga malipatak ti aga ang bayat ti panaturog kaw. Anya? Ay. Malipatak ti umangas, di ba taya kaon? Awan tum ti asawam. Ay di mo man butbut nganday tabagem butog. Maturog kakit dain. Nabannog kalaang anapan nagatang iti buti ken landok itay agsapa. Umay ka mangarod bakit? Ay sos! Matay ka lang arudan ako nam. Maaramid mo pa ilaang ti agkalbay. Pagin inanaan ngaron. Nabanuga ngaron na nagmalmalam. Iso nga umay kan umay kan. Ay, sinalbag kalaklakayan. Anyat pa nagkitkitam kanyak. Waiting siya. Apa ni tatang nanang? Agkakapsot mo ta nakatugaway di sirop isa lamagay. Madmadi ka nung arod tirik nana. Iso ada kayo pa ilaang timapan agbuti landok kini ading mau. Anya? Ay, ada pa panagno madamdama nanang. Sa dinungay ti papanam. Nag-agsapol ay iti pagbaknangak. Anya pagbaknangan asasawom dita. Roger, wanaw, panggap mo timapan ag-hold up. Ay, ipakpakawan mo't ananang. Inag-agsapol iti trabaho, ti kahit kasawan.
Anya kumatisar ka matrabaho. Katawan mo't adal mo. Grade 1 lat nalpas mo. Kargador, mabaling mo't nanang. Ha? Panak man kiti yung tindaan, parang agkasapulan da iti kargador. Kaya't ko tagtrabaho, nanang. Naglaing kan tumang ngamin nga aganak, anak ko. Iso anagado ti aw-aw irum nga anak mo. Anya langkit din ni nanang. Syakmanan ti dilawan na. Sino nga ron ti dilaw ka sa balay? Kat si kamot ti anak ko nga anak. Anya ti bagayo aya. Ayan di asawam. Ada na panan na nanang, apay aya. Ibaon ko kumaamapan agbutilan daw. Tanay saan akabaulan ni tatangyaw. Idi pa'y naminsan akalman ama ditirik nana. Impacheck up yung kuman iti doktor ah. Di na nga ron kayat ti agpacheck up, tasayang kanulaang ti kwarta. Mabayag pa'y nila kay ko as sumangpot, nanang. Apay ama bayag. Kano ka bang panaw na? Anya? Ay, pagsardeng manday ta anak mo asangit-asangay. Awan nga rot ipagatas ko kunkwana. Ay, kat padidyem ah. Awanan tugbog ti paraw kongkong, naibusan. Anya, nagbasit pa ilang ti anak mo, naibusan ti tubog na. Uwan nanang, nakidip ti rumwaragatas na. Wanaw, ibusan nila kay mo. Ay, una yan. Matayak saan baka Tila ibagbagam di tabutog. marikrik na kudanda niya matayan. Saan ka pa'y amatay? Mabayag pa'y. Marikrik na nga runay. Anya lakit din ni butog. Day talatan matay-matay ti sasawang. Lakayak mateng ka bakit? Agsalogan tipig sa akin na dumatan ti saksakitag. Anya, Saan nakamabutang nga matay? Nualaan na kunya po Diyos. Awanan maramidak. ay sos, makapakintayog mo day tangay bagbagam lakay. Anya nga tatirik na ti matay, ilsi bakit? Ay, jak ka mo ah. Tadyak pa'y mo't napadasan tinatay. Nasaki nga ti matay. Anya lakit din ni butaw. Jak nga rudam mau. Tadyak pa'y mo't napadas tinatay. Agsabay ta kumamatay, bakit? Anya, ay tila sasawam dita. Agi na nakakit din. Kabut-butang day ta sasawam. Ay na, tatang. Agbutilandok ka pa ilaan kat agsaksakit ka lang arudan. Masapol anak ko. Awan ti gastusan tayaw. Sa anak nga agsalukag. Tatang, Hada ka din nasara ka mapanggidama. awan pa'y tatang. Nakadumat niya minti sa pulen da requirements. Anya nga'y kuma-requirements na ita. Masapol dati ay day, ngam awan mo't nga rod ay day. Kinapang ka kumanay di munisipyo, tayong ka nangala iti postal ay din. Ay, nagkapu ako ni di munisipyo, tatang. May lagayam. Nakaalakan. Saan pa'y tatang? Apay ngay. Kasapulan damot lati ay day, kat awan nga rod ay day. Kasano ngay day ta. Iso nga ron na mga alakay ti ay din, tapno maadaan ka iti ay day. Ay, makaulaw, tatang. Agbuti lang dukak langan. Na. Tatang, kwarta ayo man. Sakpay kong agsaksakit ti pagdawata mi ti kwarta lala. Awan paggatang ko iti daya dagiti anak ko. Daytan di bagbagakon ka. Sana dakas ti ano ti anak na nulaki day ti maitadyo ti kasapulan da. Tatang, Ultimo daya dagiti anak yaw. Dawatan nyo pa ilakada kamay. Amoy yung mga agbubuti landok la datao. tatang, saan pa'y ngamin ang nagsweldo nila kay ko? Anya ko matipagsweldoan nila kay mo sa mga trabaho iti opisina. Wano anya dita na pagtrabahuan. Kano istambay mo it? Tatang, Kaano pa yung agsweldo dagiti istambay mo it? Malaman mo. tatang, aguya kayo manan. Mo! Ay, sos! Ad-adan ang naguyak kayo, tatang! Nanang! Tulungan tayo ni tatang! Sing-singpot kaya ang agkakapsat. Di kaya gapa. Ay, tatang ko! Di na kang pampanawan! Tatang ko. Tatang. Jak kayak amatay ka, butog lakay. Bakit? Ano matayak? Hindi kan makiasasawa. Anya, Alalyan ka ano makiasawa ka iti sa balay. Siyak lang ti lalaki iti biyag mau.
Ay, uwan lakay. Agkariha. Ikariik lakay. Agkariha. Itatang ko ay natayan, itatang ko. Nagsalungay nga yan ni Tatang. Awanan ni Tatang. Ha? Ay, butog lakay. Ay, ayaten ka. Ay, ada pa gayam na lipatak ngay baga. Ay, nagungar tinatay. Ada na lipatak ngay imbilin ka na kayaw. Si Bibiyag kayo pa'y gayam, Tatang. Wala na ka. Ada kami na lipatak ngay baga. Bagayaw, Tatang. Jay paborito ka chinilas. Kalugaw kun badbadaw. Ipasurot yun to iti abay ti bangkay ko Ha? Tay sapatos ka. Di yung isusuot kanyak. No nakalungo na ka. Tapno saan nyo amanggag tiyarim padagkaw. No may kay sarungkaran. Anya? Ala, kidema kong kumatay akon. Agsingsingpot kayaw anak kaw. Uwan, Tatang. Singsingpot kami ginaading ko alala. Nagkidaman ni Tatang. Natay samat kang paison. Ay, mabiit lang. Saan kayo nga agsangay? Apay ka di, Nanang. Saan anatay ni Tatang Yaw? Anya? Maturog lang ni Tatang Yaw. Nagpigsamot ti angas na. Anya laki din ni Tatang. Ato'y dagiti-buti kan landok nga ilakok, Tatabutog. Wain balasang kaw. Nagadun dagito abuti ti arak. Wen, Tata. Agur-urno nga kadagiti-buti ang naginumanda. Kastaya balasang kaw. Wen, Tata. Saan ngamin nga agit itad iti kwarta kanyak nilakay ko. Iso nga ur-urno nga dagiti-buti, tapno ada kwartak. Anya. Wen gayam, Tatabutog. Apay balasang kaw. Damag ko ang nagsakit kayo kano. Wain balasang kaw. Agsakita ka no daduma. San mait no daduma. Anya? Kasano day ta? Panagriknak no daduma ka kasla mataya kon. Anya? Kasla kampamatag ti agas kaw. Anya? Wain balasang kaw. Panagriknak ka mataya ka talaga. Ay, nagtangken at talaga ti ulong butog. Apay ka di manen aya. Intun kuan sa bali manang ti mariknam. Ibagbagam tumanen amatay kan nga uray san mo. Ha? Napan ka manen nagbutilan daw. Imbaon mo kumalatan adagiti anak mo. Kabalak pa'y mo't nagbutilan, dok, bakit? Kuna, yung makapadanag ka mo. Ibagam tumanen amatay kan. Di ka ka din nagungungay. Aha. Apay butog. Sa manante, angas ka. Anya, Di nakbaybayan pa ka. Ang mga numatayak. Di ka pumampanaw dito, abay ko. anya, ay taray da kalangan ni di ospital. Ay sakmat itan ti agnerbiaws lakay. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo, Nana. Maagasan ti sakit ni Tata Butog. Ay agyaman ak doktor. Kunak no nakaron ti sakit ti asawa. Nasayat ma tayong pa-check up yo tapno masigod kan maagasan ti sakit na anerbyos kan ti sakit na itibara. Mabuteng ngamin nga agpa-check up. Kan awan ngamin kwartam ay doktor. Sabagay, maawatan kayo, Nana. Adda ngamin dagiti padak a doktor ang nangina nga agsingir. Angam no siyak, awanin ti bayanan nyo. Ikang kayo pa iti libre nga agas. Nagyaman ak manon doktor. Nukasta nga damarik na yo asaksakitan nyo, agpa-check up kayo adagusen. At damat dagiti pampubliko a pagagasan. Wen doktor. Agang angas ang kanipay, bakit? Wen butaog. Ay, kunak nusahan na yun. Ay, agner-nervyos ka manen ako nak. Ipagarup mo manen amatay kan. Ay, bakit? Kuna jay doktor, aginan akalaeng.
Kan saan ka nga agpanunot iti negatibaw. Tapno saan ka nga agnervyos. Kan tapno maagasan day tasakit mo iti bara. Ay, nalainga kaming kag sigarilyo, hindi ka bubingak. Isu nga italanga mariknak ti sakit ka. Mala, maturog ka kitdain. Rabiin lakay. Bakit? Apay. Bakit? Apay aya. Bakit? Kunakit. Apay aya kunakmal. Di ka mang rin namot tayo. Anya aya ti bagam. Umay ka na tap mamagaasanak. Ay, salbag ka. Anyat pa nagkitkitam kanyak. Agas. Ay maturog ka kitdain. Day tala ti ireng-reng-reng mo. Malan basol mao no matayak. Alan Anya lakit din ni Butog. Ay nagkulay. Ay sinalbag ka lakayan. Apay ngay bakit? Anya nga apay ngay. Nagrigat ti umangal. Matayak sa talaga na. Anya, ay bigbigat. Agpanik atak ka manen. Ay, umay ka man kitay. Tapno magasan na ka na. Nita, Anday ka. Apay ngay nagsipat ka. Makadlawa kun ka abutaw. Aglablabos kan. Ha? Bekelin kalaangan tapno matay kan ngagpaisaw. Saan bakit? Diyak kayat ti matay. Ay sinalbag ka. Agpampambarkan sa langmag. Anday, gusto na. Di kan kulkulitan. Anday ka. Nagsakit ti pingping ka. Ala po bagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ngayon pinauluan. Panik ata! Ito'y drama tayo, Anyalaki Din! Insurat ni Isagani Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Aw, atay ta. Nalpas ka na napukisan, Duming. Ay na. Bagbagay mo ti pukis mo Ad-ad-atim maar ka. Agyaman nak, Berto. Naglaing ka talagang agpukis. Bagbagay kong agpaiso ti pukis ka. Do matindog tumanin ti buok mo, Duming. Umay kan tumanin nagpapukis kanya ka. Arigla daw. Saan akong agpapukis iti sa balay. Sikalat na timang pukis kanya ka. Saan lang agpukis tamok nga ramidan, Duming? Anya pa'y? Agpukis kan agmasahe ti kabailang aramidan. Apay di mo imbaga adagos. Akabaalam gayam ti agmasahay. Di kamat nga may nagdamdamag, Duming. Win. Ilutin man ti ulo kun bagik. Wan, Duming. Mada, agpastar ka. Ta ilutag ti ulo kan ti bagim. Anya ngay. Magustuhan ka di matlaeng ti panangilot ko ken ka, Duming. Nagkahanas jaw. Naglaing ka talaga. Magustuak ti panangilot mo kanya. Ay na. Agyaman ak no magustuhan ti serbisyo, Duming. Gaputa magustuak ti serbisyo, paray. Dublyak ti bayad ko kang ka. Anya? Wen! Dublyak ti bayad ko kang ka. Dabis ka talaga. Itaman pa'y nakita kami na sahim dyan nagpapukis kan ka, Berto. Kwa? Kat, adda ka di extra abayad dyan pa ng masahim kan ni Doming? Ay kat adda Mayla, bakit? Doble timbayad kanyak ni Doming. Uy, nasayat nga rin nukas na, Berto. Manayunan pa'y tisapol mo nga agpukis. Ay, mabitlaan. Mayla, bakit? Magisagana ka man kiti kanak. Wen, Berto lakay. Mabitla ang tamang isaganak iti kananta. Ay, uray siyak. Ay, makarik na akmatan iti bisin. Nagado ngamin tili na ba ak amuranta. Nay, si kamat gayam, mari mahal ya. Nagsapakan nga umay dito balay. Pasensya kan Mari Mayla. Adda ni Pari Bertang. Adda biit na panan na, Mare. Apay aya? Umayak ko maagpapukis, Mare. Adda ngamin papanak ita. Ay, uraya mo ni kumpare, Mare.
Patsyag nga agawi din dayjay. Sige, Mare. Sinapsapa kong timay tanay. Masapa akmet iti papana. Kasta ka di, Mare. Nay, adamat gayam ni Berto. Ison ti sumungad. Oh, anya tiket mo apokes, Mari Mahalya. Kasmet la iti sigod pare Berto. Mala, siya kon ti makam mo, Mare. Agplastar kan, tapukisan kan. Agyaman na, pare Berto. Mas daawak man, Berto. Oh, anyat pakastawa, may labakit. Nagbiit a pinukisam ni Mari Mahalya. Ha, No lalaki ti agpapukis kan ka, nagbayag ka amang pukis. anya? At dapay extra amasahe na. Idinto tani Mari Mahalya, di mo pulos minasahe. Di mo kumaikan iti sabali akay papananday ta. Mayla, bakit? Di nabat nga rod imbaga nga ilutek. Ha? Ilutek ay ano di nabat imbaga? Oh, alaman? Berto? No kumate imbaga na nga ilutek. Ilutek. Ngam ada extra bayad na. Umayak man mo't agpapukes, Bertaw. Nagatidogan ti bukaw. Ala, agtugaw kan dita pagpukisan, nana. Anya tiket mo aya nga ipukis ko ken ka. Daytay man pang bagets a pukes. Tapno kaslak nga aglanglang nga ubing. Anya, kahit mo petag paubing, nana? Awan mo't nabayag akon abalo tinatay. Iso akayat kumanan ti agpaaram. Anya? Pimpintasam ti mang pukis kanyak. Tapno adda bonus mo. No kayat mo, nana. Make-upan ka pa'y. Anya? Kabaalampay ti mang make-up kanyak? Ay kat kabalak ka, nana. Ado ti amok nga ramiden. Oh, sige man nga Roberto. Magustuak dayta nga imbagam. Mala, pukisan ka pa nga muna, nana. Kalpasan day ta, make-upan ka. Tapno ad-adda pa'y apumintas ka, nana. Nagpintas metan tinamayam kanina na ulang. Kabalang met gayam ti ag-makeup. Lakay. Wen may labakit. Naglaka nga ramiden day ta. Kabailak pa'y ati ag-pedicure ka nag-manicure. Anya? Amumpay dayta. Lakay. Amok bakit? Ay, ikala nga amok akabaulam amin dayta. Di kan tumat nga may nagdamdamag. Ay, nasayaat nga ron taado ti among aramidan. Basta pagkwartaan, masursuro amin dagita. Wen ngam trabaho mat ti babae dayta. Lakay. Oh, anya kumangay no trabaho ti babae. Awan matakas na, tinapatag at napagsapulan. Nagadumat ti customer ni pare Berto iti barbershop yung manay. Ay, wen, Mari Mahalya. Ay, kabaulan mo't gayam ni Berto ti agpedicure kan agmanicure. Isa day jay. Adun ti may nagpamanicure kan kuana. Atiw na pa yun ti babae ni pare Berto. Imbes ko maamartilyo wenno ragadi ti gem nang agtrabaho. Saan mo tapang cosmetics mo ti gem na? Ay, baybay aklatan aja asawak, Mari. Tinapatag, adda pagsapulan na. Sa bagay, may mayaten day tangar aramiden na. Natalgad mo't day ta trabaho. Serakan samut tayo, pare Bertaw. Iseramut ti barbershop mo. Nay, si kamot gayam doming. Kunak no awanin to may agpapukis, isong isirakon. Ay, sabay umayak ko magpamasahe kang kakay. Magsera ka matay. Nala, sumrek ka doming. Silulukat latta ti barbershop ko para ken ka. Aya. Ay, wen doming. Malakas ka kanyak eh. Mala, mapit lang ta isirak ti daw ti barbershop ko. Tapno awanin to may agpapukis pa'y. Anya? Mala, sumrek ka doming.
Di kan sumanao pa. Mayat, magustuak ka talaga ti panangilot mo kanyak, Bertaw. Agyaman ak numagustuam, Doming. At ti bayad ko. Ops. Di mon bayadan, Doming. Apay ngay, di mo ibaga libre ti panang masayang kanyak. Ilibre kon ti panangilot ko ken ka. Basta, kanayon ka magpapukis kanya ka, kan agpamasahe, ha? Anya, sigurado kay ti daytang ibagpagang. Wan, Doming, di ka madanagan. Siyak ti makamukan ka. Ha? No kayat mo, ilibre ka pa iti arak. Anya? Wen, aginom ta, Doming. Agbartek ta. Agam, sana diti balay. Mapantag kinom iti beer house. Ay, makaamu ka. Di nagpapanawan, Doming. Pangasin. Agdagdagainap ni Berto. Doming. Dakdakamaten na tinagan ni Doming. Saan wag nawan ka? Sinalbagan, Aberto. Doming. Anya ka din tibagbagana. Paiman. Hoy! Agriing ka, Berto. Agriing ka. Ay, agriing ka, kunak. Niko! Pinagtapis ka ngay, Mayla. Abay, dakdakamaten tinagan ni Doming. Ititagdagainap mo. Anya? Diyak ka mo dito ipagpagama. Apay kumada ka matag tinagan ni Doming. Itay mo pa'y nga ibalbalikas tinagan na. Imbagang pa'y adi na kapampanawan. Anya ti kayat asawan daytoy, Berto. Ay, hindi mo man ikan iti sabali kay papanantin ng gagmaw. Ay, tagtagainip lang day jay. Bertaw! Ay! Nangisita ka balyo! Apay sa bali mo ti busis mo. Pasensya ka, tatang. Nakigtutak namin. Di mo latan ni kaskasaw dyan ng gagmaw. Ada ni Mayla nga anak ka. Dadyo ko sina tatang. Mapan kayo latan, itayan na. Sige. Panawang ka pa dito barbershop mo Salbag. Dandanin na talaga. Kunak na mabisto ako na may saak adarla. Tatang, anya ka diti umay mo ibaga? Mabit man lang Mayla. Apay ka di, tatang. Kaslad da masayop ko asaan anasayaat Anya ngay dayta. Apayawan madlaw mo ni Berto ka asawam. Ha? Ay, anya kumangay ti madlaw ko kenkwana, tatang. Ay kapaliiwam nga min titigting na Sa bali nga may tinadlaw ko kinkwa na itay. Tatang, Hay, kayat yagsaw. Kayat ka asi ka ti makaduktal. anya nga min dayta anadlaw yu kan ni Berto, tatang. Diya nga ron kayat tasyak yagsaw. Basta paliiwam latan ti asawam. Asino ti palpaliiwan, Mari Mayla? Ni Berto nga asawak, mari mahal ya. Apay anas ken apaliiwang payla ni Pare Berto, Mare. Malalaki mo titigtignay na amang pukpukis. Awan mo ti karkar na kenkwana. Anyat kayat mo asawan, Mare? Ha? Kwa? Ay, awan, Mare. Pagduaduam ka din nila kay mo amay sa abakla, Mare. Ay, kastang agpaiso, Mare. Ay na panagkunak, malalaki ni Pare Berto. Saan abakla ti asawa? Sa bali nga min tinadlaw ni tatang kenkwana, Mare. Ha? Ay, uray siyak. Talagang nga addamot ten panagduadwak ken ni Berto. Anya? Berto. Berto, kunak ka. Apay Mayla. Maturog tan bakit? Rabi iyo na yan. Lakay, di ka di mailiw kanya.
Napanoga ka nagpug sa nagmalmalamayla. Kaya't kung tagina na. Anya kamutan lakay. Di naksamutan ay ayatan. Anya? Adan samutan sa bali akayat mo. Anya ka din dahita sa asawa Mayla. Do talaga lang nga ay ayatan nak. Patgam ti kayat kong. Sika talaga Mayla. Umay ka man nga rodaw. Berto, lakay. Tatang, saan abakla ti asawa? Kasanawa na ibagam asan abakla ti asawa. Basta, saan abakla ni Berto? Sigurado ka? Tatang, masigurado ka saan abakla ti asawa? Makambuka no di ka mamati kanyak. Bakla ti asawam. Basta, tatang, saan abakla ti asawa ko naklangarudan? Malalaki ni Berto. No di ka nagsubli dito barbershop ko, nanaw lang. Apaykit din saan. Ti kayat ko ita. Papintasan nak, tamapanak makidate no madamdama. Arigla daw, nanaw lang. Saan kuma a barbershop tinagan ti pwestong Berto? Beauty salon kuma Ha? Amok Anya ti amom, nanaw lang. Babae ak Berto. Amok tirik na ti maysa a babae. Anya? Bakla ka niya. Ha? Ne, anya ka din dahita nga ibagbagam, nanaw lang. Saan nakabakla? Sigurado ka? Oo na. Saan nakabakla? May saak ka malalaki. Ay, igamak man nga ron ita. Ay! Tilapia na basa! Inigaman mo tinti. Oh my gosh! Kunagon ka't may saka, Serena Berto! Nanaw lang, please. Di mo ibagbaga tinamwam ha, nana. Sikreto talaan. Uwan, di ka madanagan. Jack ibagbaga, abay saka, Serena Berto! Agmay sa ita ni Berto iti barbershop. Ay paliiwag ti asawak. Awanan ti customer na. Taychay, nagtugaw iti sangwanan ti sarmeng. Kitaan na ti rupa na. Ha? Ti Magdar kat... Ha! Agsalamutan iti sangwanan ti sarmeng. Kat... Sala ti babae ti panagsala na. Agkinni-kinni. Ay! Baklamat gayam ti asawa. Tsaklaim pagarot amay sa kagayam abakla, Berto. Okay. Pakawanan na, no limod ko katikin na taok. Mayla. Berto. Ada puso ka babae. Adamad puso ka lalaki. Anya? Ikarik Mayla. Saan nagagsapol iti lalaki? Si kalaan ti ayatot. Maikarim dayta, Berto? Huwen Mayla. Ikarik na ita. Gapot ay ayatin ka. Kabailag tagbaliw gapukin ka. Sapay lang ko matamawatan na. Mayla, asawa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at pakasaritan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay.